Gikundi kimwe gia Atongeria ma MERU nimaumiretie guteteera minister uria utaritwe kurungamira rwangi rwa urimi towe MITHIKA Linturi kumania na migambo iria mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka arutire ya kuga ati bunge nibati kurega ma minister maria mataritwe na mena magamba kotini. Atongeria mama mariuga guterio MITHIKA ekirwe mpine kana kuringithanwa na mabitia ma KIUNCHUMI ta ungumania kagitani okau nimauretia bunge makuma MERU matigere MITHIKA Linturi ya gukuru kwa ni bunge aungwa maori muthuri muri ukigatwambirie na nteto inu. Atongeria mwanya kuma kaunti ya MERU bagisiasa ni bachumirite ndandi na kumenenya mutongeria kiama kwa Wiper Kalonzo Musyoka kumania miari yawe. Moreover, the selection of cabinet secretaries, some of whom have amazingly active criminal cases, is unquestionable. What are you asking our parliamentarians to do? Alaba moriti ontupo butumba kubwa ondubra bonekene muno bakerekera urari seneta MERU MITHIKA Linturi na nariba muritie natigana miari eji nondu MITHIKA Linturi utigamba gwatana ryo akwenyange ntubya mwingi na nabwiri kweyo kanya gutongere Kenya. KESI koti atinande aligirwe kwa cabinet secretary amurikanie presumption of innocence yugaga atire na inyawe wakiria. In fact, I think is in your council yugaga you are always innocent until proven guilty. Ko batwe MITHIKA Linturi tuije ataga makosa sa yuko kotini ke thirikari ayite ndo thirikari yaje ta economic crimes utino to amigwa ali convicted in a court of law tondu bakuya mbe ya thirikari MITHIKA Linturi utino to igwa na gwati athe kwanchera kulingana na sheria na jaute makosa ya kwirwa kwa warrant kwirwa ugatongeria Kenya. MITHIKA Linturi mutongeria wetu wa MERU mutongeria wa Kenya is a lawyer by profession na ituiji is capable kuitango iwa nengeri ni thirikari yetu ya Mheshimiwa William Ruto na ndo tenao court ya Kenya a competent umbete kuga MITHIKA Linturi ate accused kana guilty of any charge irachi on the areteri kwa tafadhali tiga kwa area Kenya na tiga kwa area bunge bakagwe kuna Atongeria mwanya barabara itorero azimio bagutonyera mantu jaja bakiboreka thaiba cindirwe bombe kumeria na batigire Dr. William Samuel Ruto kubanga thirikari yawe kethera no uramenye no azimio no ugwe ugalingira ira kura na ira na mbondo pole na wheelbarrow Damoni pole na wheelbarrow manga mbondo ino hadi nandi tafadhali ugatonyera timu yetu ya Kenya kwanza ndene kaunti ya MERU na rungu na mkono ya chini kuita kuthukia antu betu baba nengerwa giti nande baba kuona patronire ite na ubatike kurona MITHIKA ona kanya kau nuntu murugwa mutekete nuntu mbere campaign ne para turara kwa ntu bajimio MITHIKA gatwiketie kiro position na ino ntu mbogwe kugarukana nuntu karate kugarukana gute ajimio twene thirikari ibe MITHIKA kanya arite antu ngugi ai minute arite antu ngugi tafadhali no ari thirikari irario na wathuinyire muno kethano me kwenda nguyero bati kuitira antu betu MERU thai kwina mpara muno ndene tigania na egembe ya nduji tutunyero uji rwiku rwakunywa rwa ng'ombe kuthike nduki ga kimerenya giku ni twa minister wa agriculture neromba na ndini kia bunge ba MERU kutigiriba kuleta inyao yamwe na kuona MITHIKA Linturi Jafet Koome Chebere na inya kithure kindiki bonde bokurukwa na itukuria bunge jaura beta bakara inya mwanka thasa cio tuko ibakare buru bathithie manto ya haraka kenda thirikari umba gutwitira ngugi ndikani Atongeria ba MERU abunge bara twina bo MERU barare Atongeria bangi behind ni kenda bomba go support MITHIKA Linturi ni kenda akuruka veti nyeu watanire ni ou wenshwe waziri wetu okurukware ya bunge na ti waziri ya MITHIKA Linturi inya Professor Kindiki IG wetu urea umite aza Koome giripotera Buru TV betamuthuri muri uki